MCs bambunge Meru barabaku gwatambaru Gavana Kawira Mwangaza ni borotete mbundi ya waandikani aja Meru ni kiraba kugani ayetirie gutumiria twanya twa waandikani etimenjithitie Gavana Kawira. MCs baba baugite je ni njira ya gutumirwa ni munene wa mbundi ukire gutambia ndwa kire Gavana Kawira nuntu kinya kuri na ngarama iri iguru na te ontu botho kuandikana nuntu mbecho itikungana na ndini bakuri MCs bange 48 barabati kugwatanira na Gavana Kawira kwinyi na kwejamwe kenda kuritira Amiru Ngugi onde rwangirungi na rwa MCs ni rwonanite kumeneria tagaria riu ria Gavana Kawira gutejaniria Ngugi cia mbundi bakiuga ni gitatina watho. Boniface Mungera na Titoije. Dhirona ku Gavana Kawira Mwangaza ntukwegoro gutumira kurungikitho korongiro Meru Public Service Board batikenderia kuandikana narale umene kana naratetie irwale ruru nandiro mbiritie are MCs 48 bara batumugwata mbaru bakiuga ate kumekire arauga imunduni ari 21 nabo bara mugwata mbaru bakiuga Gavana aramekire arauga na weru ni ari aja weru naku itokumurikirite ndwali ici na uju ni MC okoroto na ito akiruruguria Turio Public Service Board wiriko yomba kwethiro ina powers nkorokie Governor Meru. Governor na executive yo ibo babati kuga twanya turio tukoneka Meru to Chilak Jabo Chief Officers na County Secretary baga ikia maria to jara na vacancies zire chire ge county government ya Meru pa ikire Public Service Board kenda ya advertise. Katiba eriwatiri Madam Kawira. County Public Service Board's own motion on account of best interest of the county public. Kana County Public Service Board yongwa ni ailakia ikona nonto nobo andikani. Tengavana. County Public Service Board no andikani. Ni ailakia ikona Department Education anto iba retire anto igana kuiba kuire anto 20. Public Service Board yongwa on its own for the best interest of the county. Bakamwa kufuloti kintu kiwitwa adverts kenda twanya tutoyolelwa nkararie je nkorokere enderea RMCs ba Mwangaza pako account Meru itini ngotore bya kwandikana yari buru arantagaro je ngenyo MCs 48 bakiubekire mbeje cia kwandikana nungo kedro Mwangaza kakonda guchinya baretia na daktari ngiri 500 bageti arimo ba ECD ngiri 200 irio to kwenda kuria Meru atiri ana ba beto na batina Ngugi na bajite kuita mbecha cha kuja kunenkane akenda ba andiko ina itwakulukirie over 200 million cia kwandikana Meru County na tokulukia about 90 million cia kwandika arimo ba ECD. So in total County Assembly Meru ni kulukitie over 300 million kwandikana au Meru County. Bakarita miaka 6 bare board ya Meru baandika anto tuena employee ba county ngiri 6. Control of budget na raugire tu 48% ya wage bill na nakwende choka 35% wage bill ba tuongera wage bill dai na Gavana gachumetia wage bill ena mare kukakaratia onto bonge na baro kwedro bokera Meru rero TMCs babunge county Meru akim bakonekana bekararania kinyatho minjuru kuma county ya Meru mawakiri bareo ibakonekana betho mana bakedro beta ora mwanya the County Government of Meru Act 2012 gichunji kya 33 binasi bamwe barua Meru Public Service Board no kiandikana itamukirito batu batwanya kumakiri executive arabange nabo bakwethiro bakiuga chief officer kana county secretary no mwanka uga kuna twanya kenda board nio yambire kuthithia interviews akiuga ukarenda agenda gwiri antu nare ome but the fact ya manto kire sheria atena powers at all cia go cancel recruitment powers like a Public Service Board, County Public Service Board, like has been said, in a mandate chiayo. Let them ignore with the contempt deserving manja the acting governor. Kangwera Kawira ntuko chia kuni nkai mono chia kwethero ke ara manto ya Meru na totije wara manto ya Meru reu no ntworende ikaonda tuka kugwaterete ndoya Gavana Kawira Mwangaza na Meru Public Service Board nemwe yatumite thirwa kinga tugitene bunge county Meru ni nyabunge Senate na thaiji nande ntetuje wandikani nekite CEO Virginia Ndege na Mwangaza ndewingi oro katharia njote ungi no kwaruka mbere kurigara mono ne MCs ba elected bagakumania na batwe nominated
because ba elected bwathurirwo kenda bwitira antu ngugi na tu threat to wina tu kinya threats cia kuoka buta deputy my friend governor we mama ntikumenya na ati ukari ukabuta kinya deputy governor na inyere kubwana thai birankuria MCAs birankubauria rekeni wikumia utebitithira igoro kuraga guta muchemu jo ngavana bugeta kwaria TV ne bugeta kwaria mitandao utukio burathithia urabati guita uketha kwina makosa ukarekebisha ore au municipal bond ya Meru ka municipality ya Meru nitete commission 500 million simply because MCAs barenda kuongwa na twin evidence to kama antu jau tuteba blame na inya no nto itwisie we support kawira no mwanka first you have to pause thinking and reasoning Bobo bwa kenda bakinge na boyo 10 tukwa mukana kuma mande yo ntuku mwe ntuku muwanja yo ukethira utireta ukanusha Public Service Board yeta yendelea na recruitment yera tukauri vijana ba Meru bonde baraba na certificate baraba na diploma baraba na degree baraba na masters baraba na PhD na batena ngwe tumere street ine abo twakuretera marataji go kumuchintumburi nawe muyuthi uri nja nare kwirwo ngombete na munkana ri ukinya miaka 40 kana nyankuruki na batomba kuandikwa lungameni na bwite sauti yenu kenda kuthikirika ndene ya Meru iji nke reporter ndo Shero TV Njuma kuma je kingine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mungera.